Yung senangona ni bakan romusinga ena VTFM. Do sa macungo ena VTFM sur nambelo non do bene no mitigo na sere. Weke mani na sa macungo mai. En dua nga vera una platform ngo ni sam bolo bena na VTFM Facebook Live ke na VTFM YouTube channel. Bolo bena ka na sa masar cungo mai Sydney mai Australia. Bolo bena ka Nems Kataiwai watake Mrs. Rokotina Diuhas Kataiwai. Rom bolo bena na biwatini. Rere itu makana pembuto iba kabi mai Sydney Australia na kabi ko se pa baro chuma ko nems na lakian rambongi sa ba ko tidan ni na ba nuni na kalebo and kabi ko bero na biwatini na Kataiwai family mai Sydney mai Australia sera okay mata ni salala ena belo to ke mo sana Jerry pa wale tambua ive na nomundina. Ni sambulo bina kana maramatina ena non da vei vale ni kuro kede ni takin ndo makati kono pambutai baka kabi ni sambulo bina tarangana sa suku chiko na takataka ena kabi ni kuo sa taro bi taxi chiko baka ore cha taro bi minibus embasi mo sa fonto mo sale suki vale ni sa mai tapa na takataka na singa tu siti ni kuwa na ikalima ni singa ni polo November sa mo de tu ni veiko
kalau ngata na inge le suki pale ni sama ita pana tataka. Bula bina ka koroyandi sai. Pina boleh bina sama sartu kumai New Zealandi. Pina boleh bina sartu kumai koroyandi sai kiana namu bu bale. Pokoknya mana kacir rasa sampai di los ciko. Pina kana vonga tu moi Jerry vonga wale tambua kerto na nona mata sera o ke mata ni selala e ve na nomundina. Sabo be kentaru he rusang bula miniti me lima na kaloko ni wuti ngai peta na tuku ni bibolengo salangai tomani talani nomuni na numi e na sere. Na katoman chikono muni na numi na sere na kabini ko na vambolo tu ane be koroi andi sai. Koroi andi sai sa masar chikono ni sulanji. Na kabini na kanikuwa au na vambolo tal tu ane be junior rasuaki. Mbolo na kabini na bole na bengarabi. Emi na iyo dholo bina Mike ngo ngai na lot 26 ikan roka place e vale lebo. Na vambolo tal tu ane be Isaac Waitana bulare pokoknya ni bina kachiko be Chinai Ju o Henry o Dudi bata ke mau pokoknya ni bina kan puno ta pangando sema chiko me kina na kabini kuwa na vu vale na Waitana family. Mbolo bina ka anak balera bulare ngo ngai na Madi Heights chone kila baki pokoknya ni bina kachiko na kabini kan kuwa indo makatunang karabini tapi mana sa ni puno ta panga o sama chiko me kina na kabini ko to sam bulo bina katala na veti nani mai Switzerland bulo bina ka maka ke maka signa ke endi signa na veni no minga ma ve non ronana o mita signa mana pono lebo Switzerland rari matakla le chiko na pono mana sa ni purpura ya veke ma me vici sa pola katokana lima ana matakan na kavi ni singa tu siti ni ko na kalima ni singa ni volo November VTFM sur nambelo.
Mbulo binaka Nems Katewai, Mbulo binaka Talngabe, Namaramana Watina, Mrs. Rokotina Dewhurst Katewai. Pinabole na sara cukup Sydney, and I kabiniko na bubale na Katewai family, Nrausam Mbulo binaka. Binaka tu boleh bina beto kono binaka nei Total Energy Substation bike mene keta nan rebe lori ni sama cuma mana kami ko nanu mutiko ni ko san rebe tak cuma nanu lori iko nga ona kila ba binaka tiko nanu lori ni sang le cuma na tangi na tai ni nanu lori ndono mena pamu na tai ni nanu lori mena didi binaka nganu sala bakuna kena Total Substation ni ko sabi na keta nga me refill na engine oil na brake fluid nanu mutiko ni sabi na kecil nga me tawa na wai ni nom lori ni ko ni sa sanga na wai na nom loma ni lori e na tangi ni lori ngori e na ndende saramona falata me vie toso kilio ye ni sabi na kecil mengkarabi na ndona ngarabi bina kana nom lori e na kabi ni ko na nom tiko na substation go Total Energy Substation official energy partner of the Fijian Roa. Pinaka tomani ka ba kurital tiko naman nina numena sera. Mula pinaka ay sa kya waitana kaya na vuvale mbula re Mike. Maganda numi chuk mena sera ngoro tina Ju o Ju Henry bata kay Dudi kay Mau. Mula pinaka tala anam balera sama chuk mena mandi heights. Chone kilawa kaya mula pinaka ndau singa chuchua. Mula Mike sara sa chuk ningo na lomani lori ni a shock transport wawa bondo chuko CJ lami. Baka ulis tala chuko kila utoka. Mula pinaka relenge loma den bolo binaka Mike ngonga e vatu ni bale mai lambasa sulia nangalia nanuminga o tukai imbeto o mastaloki o serma yandambe ke Roma fatala mai nasabu mai mbo bolo binaka tala Bill Tilex kawale sa torang night ni bolo binaka sandinde Bill Tilex kawale sa pa nuni binaka chukai na puno ta nga o sara tu mai kirang gore na nonda buru lebungo bolo binaka tuli linga bai bolo Mike ngonga mai batuanga mengene numi na Sili Soma family mai lambasa isi kali wanga bada kanai
kai naingani bulo bina katal nga Mike na ser katarabong gore mangana num chuki puni mbau serua be botai tungani gore ber na wekangu mai kumi verata mai tele bulo bina ka ravu mesh bulo bina ka mana wai kama mai ngau ratu pasutonga ni bulo bina ka matangaling ko nga na loman ni wanga na MJ594 kapitan ni Wise Tui Mbilo kay yaunga na kiana mechi ka kay mo talaga o Nix ngonga na tamban ni Fiji Gas. Mula na katalabero na biutini o Nems Kateway kay Mrs. Rokotina Diuhas Kateway no takin ito makatunang karami ni tabi. My Sydney, my Australia. Na puno ata mga usama chukin na laman ni basi, laman ni minibus kaya na taxi sa sugat chukin na job. And kami ni singa tusi ni ko sanggay chuko kibale. Au sabang nung ni pinakatubi ko na naman ngay lesu kibale. Ni sa may tapa na takatakan na singenday. Pinakaturangan kira marama sa dapat alay kira nung darong sere en VTFM sur ng belo. Pinapakali mo na siya machukumay. Au kira-kira nga gay siya takatukan niya na video ngo ver na mo friends meron daw sara-sara talaga may na VTFM sur ng belo kay Total Energy Substitution. Kung naman ito ka ni Mike Randua, meron mo na nga nung tanang ngay very talaga na namo na liba-liba. And kami ni Mataka, ni ba ka din